abakirire Petero na Paulo nabo batonganiriza ba Butundizi Catholic Parish kandi parish egi netware bicweka bimwe kurwa mu district ya Cyenjojo ebindi kurwa mu district ya Kyegegwa. Nukozese ikisembo cyawe cyoine ukurangira obukama bwa Ruhanga hata turukwijuka Paulo leka tuyijuke nebiyakozire ebiyakozeseze okusoma kwe amanige amagezike akabikozesa mu kurangira obukama bwa Ruhanga kwagambire twizira kwa sente ekikuru muno mbaire nkuretira akabahansa katoito father cyoko bunahika hano abakazi ba Migamba basaba parish kandi wagamba oliyo no chumba aha mukorogo haba no kurundana sente zo kumarira ekisiika ekyo kuzitira umwanya gwekereziya hamwe no kumarira enju eyekereziya ya business kandi cyetagisa obutukozere budget aba bakwatwaho budget yenungina hano yakwata miliyoni 11 nemitwara 21 zonkezo kantai izere na miliyoni ye mukash cyonka ntungire kumanyisibwa habwa projects ezindi zimugonza kora. Honorable Jackson Kafuzi umuhwezi w'umutonganirizo wa government kandi umunyeshengero wa Cyaka South owabari umugenyi mukuru yahiga abanya-Uganda ukwe hari umuze gwo kwebaganisamo umunganda n'amadini abo engozi za Ruhanga itwena tuli ba Kristo abo engozi za Ruhanga kusaho kwangangana. Honorable Faith Kunihira umunyeshengero mu cyaraha bwa Cyenjojo yajemerera abashija abari kutera abakazi babo ngweki kiresereho mbanda mu maka mwije mupenyetensi yenyu abaseija abayikirize Yesu kandi nimutera abakazi muyangwe bwango mwabwana mukuru wenyu wicyo takimaraho n'abakazi bakutera abaseija n'abakazi baratutera baitu n'abakazi nabo nabone babatera abakazi nabo batera abaseija baliyo wanyoko mahano gabwe ngabi amakerezi yagarukorwa mu district ya Kyegegwa hagari hansi ya Butunduzi parish nago gakoresa akagishaka okushabangu nigenda bagahe parish yago getongore eyamagamba ngo habo kuba abakristo nibatambara urugendo rurimwe ko rwo mu Kyegegwa okuzo mu Cyenjojo gasha kwa Philip Murangira.